Mumeze mute nizere ko mumeze neza mukomeye cyane ushimira murabizi ko muri iminsi ishize nakoraga ama videos agiye atandukanye hari izo nafataga nakoze kera nyine nkaza uploadinga kubera utuntu tumwe na tumwe nyine tuba tubitera. So uyu munsi rero twafashe ingamba yuko ngiye kujya mbasharinga ubuzima bwanjye bw'ahangaha muri Amerika kuva natangira no kwinjira mu ishuri ubundi kwiga, nzambereka nyine ibintu bigiye bitandukanye mu rugo uko biba bimeze n'ibindi mbasharinga ubuzima bwanjye uko bumeze. Uyu munsi rero ngiye nkibyuka ikintu cya mbere mbanza kujya gucekinga, banza kujya gucekinga mu nkono, banza kujya gucekinga mu isafuriya uko bimeze. Ega n'uburyo tuba tungana nabyo birabigaragaza. Banza kujya kuraba mu isafuriya. Icyo ngomba gukora ni ikintu gucekinga. Muceri nawutetse 2 days ago mu gasafuriya kanjye. Kano gasafuriya nkunda kukariramo borosiki ubundi nkirira. Nkabanza nkawumvisha. Ndabizi muri comment murazi kuba ngari kurarya. Harutarya. Ndarya pe. Where's that car? Orange. No. Yellow. Yes, yellow. Black. Close that door. Close it. Close it. Close it. Close there. Diane, can you close there? Jesus. Tajya wumva abayirangaje ahantu hose inzose ukayirangaza ikaba ikirangariza. Uyu nguyu ntiyatuma n'ibiryo bimanuka. Ndakurahiye uyu ntabwo yatuma ikiryo kigera mu nda kubera ujya kumira akaba akoze ikintu kandi icyo kintu akoze ukamva ko nacyo ngashoboka ko nta ngaruka bigiye guteza. Bora ku gaceri kanje nsigaye nazanye tugufa. Murugeze kuvuga ngo bimeze gutya ngo bivuze ko wananutse. Biba ari byo simbizi. Abantu mwese mukunda ibiryo byaraye ndabasuhuje. Ayo mu ndoye ariko nihaye akabanga kandi ndakaretse mbaye ngasevinze ariko ncuneho gato. Akantu kaba karyoshye. Kwihangana banjira ko nkariyo. Kanebe ujuzi ihembe borosike. Do you want this? The orange. What are you eating? Orange. What are you eating? Orange. I'm asking, what do you have in your mouth? Orange. Orange. Wait. Right there. Wait. Orange.
Jump in the bed. No, don't jump on the bed. Ndabimaze. Nimemaliza kukula. Here. Ndenzaho aga pineapple. Pineapple. Pineapple yanga ajya kumera nk'iwacu. Iyo maze gushyira akantu mu nda mu gifu, ndamaza nkajya kureba uko amahumbezi hanze ameze. See my president. That's my president, Kagame Paul. Coup de chapeau mzee wacu, turamukunda turamwemera. Mpita njya hanze nkareba uko amahumbezi ameze. So I should open to the balcony. Shamana. Nza nkareba uko hanze hameze. Nze hari nice and cool. Ubundi umunsi wanjye, ubundi I used to sit here. Ndakuba nicaye ahangaha many times, mba nicaye aha ubundi amasaha akicuma. From Monday up to Sunday natangiye no mu yindi mirimo. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda cyane. Ntukajye ucikwa kubana nanjye, munyereke urukundo, show me love.